who say Obia or free a year by Omia camper, yet the communicators to say the names of Aboagye, Jennifer Quinn, no more can be, the Dickon upon a term dana, JOD, Ebusagana for Sansi, Munko Tiensema, but the two Janambra. You can't do that. Say, Mammy Jennifer Quinn. Oh, Baomia, what is it, Jennifer Quinn? What is a walker be beat here, Raken and Puda? What to be that? Oh, be that. Oh, be what to be that? What to be? What be? Because Oma Jenimono, oh, penny paid the Wetiama or Bossa, yes, sir. We don't do that. Matia Casanoma. You can't do that. And until Omoya no there's social media for us or more like call my didn't say about Omiano. Who person who say about Omia and then Baomia? Who would be Baomia Tino? Why the one who say, oh, take it even or take it impo a dig on Dr. on Canada Ponda? They won't do that. They will never do that. Think about it. They are kwesi kwa temo kontra TV so. We PRO education minister. Ye adwuma cha every ministry kwa wenti mambo bi tawudo. Enya afi na internal politics abakwa kan kwasi asem obi ye weak wan. Unya weak PR. Obi a wo communications background. Education ministry nyuma ye wo hoi. Even data of the nipa no makofi SHS. Mama wrong data. And so with audacity it be bab on ko TV cassette ya doctor. Didn't I make miracles as no? Oh, the assembly for Kennedy ni ba umi akwa on kasa da. Onka because ono omu ni nyansa ne se omu se media for the person omu sa set agenda maye. Media for the bio person omu sent confusion etumu pontem. Kele Japan ko for the omu kwa omu hu agenda ne ntem no matum. Media for no omu we ndisi ho. Ade be ja 2 MPP nim kwa no mo pe. Iti mama ne mfa mo so ma ne ma. Ufisa media for no maka ebi ka se this for no maka e fe ba omi ebi mo se ye po we na ye week ye say we na ye say no. Omo pemu sa mo ba omo auto aba ma mo ana. They will still do the NDC better. The media is not friendly with any MPP candidate. Tita ufisa omo ka bi ma na timi oboa. They are waiting. Send this if you are dear no mafia. No mafia. Timu wila se kakra. Obi anye flag bearer kene Japan wongu. MP kura wasi wonko bi wabre. Ba obi anye flag bearer wanye press ongu. Amba munye ni se, nye se ni ye no de kope. Ewiza obeka. And then the chrome kwa mantua. We obi who sabi am so onim nyansa. Because abaye koto you not is ba omi an chrome kwa na increase your vote. Asa it ka bibi foforo. Ya no na be obi akoto abatia no. Ka bibi foforo. Ka bibi abeto nipa ne adwenim. Obekọ ye book na mpa na ba omi chrome afọ ma nto ama na mpa wo. Na nipa wo ka say okoye book ni ma wo boa. The whole Ghana offer data no mko na to my MPP or move vote increase. China say the pakono who say wa na ampe the pakona say. Ye campaign e beto adwenim. Ye campaign beto adwenim. Oh we be MPP no. Say ni nti. E bia ye peba o mi asempa o ti mo fa we mra. Ye bia da bi. Te say de me JOD meka no. Ye best chance ye papa no. Mo ma ye fa ne nko because of say ni say ye san fa ne nko biem. Ye ni na eko to be wi ni bia ne apoa o de anyamwa we oyakosia wajimi we wapon we wa isi sa ansa na ebeto aba na wi no kwa na collapse party ne dada enye ko we campaign kwa ne nko ba bia sa na mo pe ade na mo yesa ade we ma ye nye da
ade ma yempe ne se ye betena dan ba ko ne de de bi yempe no ba se ma pa nanka politics omo ye nanka ma nko ye campaign omo mienu a omo kura di pa ne be frɛ mo kura ka kire masa ema omo kasa me maame dey say we say me maame say omo kasa me ma ya no mo de achim da bi etore bi a politics re kura me ma doso wo mo kura ya we moa omo doso sisi ana ye basa omo ka nsem sa na ye basa mo so mo fa ma mem bebiri aw sisi abo se we akawe na we akawe ade women organizer vizi empre women organizer omo corporate want to say nkofo ke kasa nsem ni so be he mema idie ya awo na we tuwi na we atu ade na mo yesa munyai se mo pese ye party ne ba power 2028 campaign phone no munyai Kevin o se nya mema ni na mo pese ye ba power munyai mpanyimfo na mo de o ma ye twa pia no because on pen no munyai and I know me and Cassandra painting for you na nkofo bi gina ho di na tem just because of the ba o me achi hey umwa dear reverend no we painting for you to so kasa by heart me show me sa name is hey me papa no bi twa na da pass ana sana motie hey o se dia na we na me sande mawana ezi me fama no di pakro no sasa na me ka ba me di ka se we no oh okay me we na me frɛ no ebi ana no de sa onye nti ha me ye we de me frɛ bye bye da bi me na kwa me nim ne number ne wa ha o ti me wi a me frɛ me wi a okay na don fa me yi brɛ me na don fa me extension board brɛ me na me phone ni dum hwɛ men da ho da so yɛ MPP ni a men da ho da sɛ NDC ne bi ka kyerɛ wo sɛ ye woni pe bi a ɔno de mo de ne ba kra beto ama no saa asɛm no men da ho da now ba we kyerɛ odin ta me ka saa asɛm no ma yɛmfa akotanya example o kai tama NDC fo kokɔ yi lawyer ni no NDC fo ni bi be ye video be kai a mo ka sɛ on beto ba de ama MPP ni because NDC ni de mo yɛ de mo mpɛ na ka mo de mo pɛ asanka na mo fa asanka yɛ de amba nto meto aba yɛ de etia NDC ni lawyer ni no at the end of the day to aba no na NDC vote nya 2024 no we appreciate over 1,000 votes from 17,000 to 18,000 we ka che o say NDC ni bi da o say na nipa we de ne ba ye kra beto ma na ye beto ama na oboa wonim say so obi ekọ ọko a won nipa oye weak pa no sa nipa no da o ka che o say sa nipa we die oye good say me say ana obi ekọ ako a nipa o so say we die obebo me no obaka che o say nipa we odi ne ba me kuno me dwe no 2 minutes per me tinti oboa ta candidate no ana sa nipa no ne ko ako no osuro no but the obi president say nipa we ne ho odi yon we die me ntimi no we die me suro oboa sa nipa ne mom na any weak point onim de oye o da wa ma wadwun ya wo say sa nipa ya odi ne ba de osuro no ntunde ne ba nipa ne be den e be bo no oboa sa nipa ne mom na ye weak e ma no ba won sa nipa na o ka che o say we die me kuno 2 minutes no sa nipa no osuro no etimi tofo so young people ni na so wadwun ya wo say NDC ni bi ka che o say mo de nipa we bi ba ye beto ama na oboa fa akotia ye example na fesu ade say send the NDC for that MPP before akotia mo wadwun ya mo say NDC ni mo number no mo mpani to makoto aba ma owuo no e abato ya to akotia na kire wo say omo de wadwun di agro na the same thing na mo ye e wo ye flag bearer na ye ko no NDC ni bi ka che o say candidate ni bi wo no mo a wo de ne bo no NDC ni beto aba ma wa na we MPP now GD a wadwun wo form be ka kire wo